Ikaze nanone kuri CH Empire. Iyi ni ya channel yanyu ibaha update ziba zigezweho muri aka kanya, ku buryo ki ikintu cyose kiba kigezweho utakiducikana. Aha niho bibarizwa rero, nawe kora subscribe ubundi tujye tumanukana update ziba zigezweho muri akanya tuba turimo. Rero aka kanya mu kibaya rwambikanye rwahanye inkoyoyo hagati ya M23 ndetse na FARDC n'abandi bambari bayo barimo Sadeke, FDLR, Wazalendo, Nyatura ndetse n'abandi bacancuro batandukanye ndetse n'abarundi yewe. Aba bose baje guhurira kuri M23 kugira ngo barebe ko hari icyo bakora, uburyo ki kubasubiza inyuma byaranze. Leriyo disarambwe zo zaje zifite umugambi w'uko zitagomba gusubira inyuma. Ubu ngubu rero ibitwaro biremereye, imbunda ziremereye zirimo zirarasa ahangaha mu kibaya cya Kongo, aho ubu ngubu M23 irimo imanuka irenga Kanyamahoro, aho ibibombe biremereye biri kurushaho gukubita. Ndakeka abantu bahegereye bo amatwi yabo nta bundi buziranenga gifite, kuko ibibombe uhereye ku munsi mu joro ry'ejo niho byatangiye bikubita. Rero n'ubu ngubu ndakeka ku bantu bahegereye bo bari kubyumva ko ibibombe ntabwo bicecetse, biri kurushaho kugenda bivuga uko M23 iri kugenda yegera imbere. Uyu munsi cyangwa iri joro ishobora kurara mu mujyi wa Goma. Nibyo, M23 ishobora kurara mu mujyi wa Goma kuko iri kumanuka, kandi nayo nta gahunda yo gusubira inyuma ifite. Kanyamahoro yo barimo baragenda bayirengaho. Ibibombe byavuze kuva mu gitondo kuko bisa nkaho hajemo agahenge gato mu masaha ya nijoro, aho bavuye kuri bya bitwaro binini bagera aho bajya ku tubunda dutoya cyangwa se ku mbunda ntoya zitari ibibombe, aho hari mu masaha y'ijoro. Gusa nanone bwagiye gucya ibibombe bivuga. Ibibombe byongeye gutangira kuvuga hagana mu masaha ya saa 10 z'ijoro, aho rero kugeza ubu ngubu nabwo bikomeje kuritura. Ubu ngubu ahangaha ibibombe biri gukubita abaturage ba Goma, bo umutima ntabwo uri mu nda, bicaye bazi ko M23 ishobora kubasesekaraho isaha n'isaha. Iri kugenda imanuka rero nk'uko mwabyumvishe, na Majoro cyangwa Generale Chirimwami ubu ngubu nawe nta kibarizwa mu isi y'abazima, aho yamaze gukurwa mu nzira ngo aho yari agiye gusura ingabo ze ngo arebe uburyo ziri kugaba ibitero, hanyuma rero nawe aza kuraswa. Izi ni update rero zigezweho. M23 irimo kumanuka, iri kumanuka kandi nta gahunda yo gusubira inyuma ifite. Update ziragenda ziza, nawe kora subscribe ubundi urebe n'izindi ziri bugende zigerwaho. Ubu ngubu rero barenze Kanyamahoro barimo bamanuka, ibibombe byo biracyavuga kandi nta gahunda yo guceceka.